Nee, the Italy Warsa, as far as Pera de France Salvador Sucur is concerned, everybody gives their wishes to the people of the constituency, whether they are elected or non-elected. Whoever gives, we welcome it. At the end of the day, extension of wishes. हेतू बॅनरांचो ना, बॅनरांचो हेतूच्या पेक्षा एक व्हेरी क्लियरली एक्सपोज झाले ते काँग्रेस आणि बीजेपीचे, काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे आणि बीजेपीचे जॉईंट वेंचर, विच आय हॅव बीन सेइंग फॉर अ लॉंग टाइम. 6 तारखेक आय बिलीव्ह अ लेटर हॅज बीन सेंड बाय वन ऑफ द पर्सन्स ऑन द ब्लॉक कमिटी ऑफ काँग्रेस in Porvorim, from Porvorim, and on that the Sukur Panchayat has immediately swiftly acted to take out the banners, which I should appreciate the type of action which they took. सगळे मेंबर, म्हाका माहिती मेळ्ळी की सगळे मेंबर आशिल्ले बॅनर काडपाक म्हणून, म्हणजे अबाउट 6 जे बीजेपीन केल्ले ते काँग्रेसाच्या लेटराचेर एक दिसा भितर एक्शन घेतले. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बॅनर्स. बॅनर काडल्या म्हणून मनांतल्यान मनीस वचना. But it is a pattern of wishing people. That is how it has been doing. So how cheap and at what level they can go is something which got exposed today. कित्याक singularly it is only Rohan County. They don't have issues. Development जाता, development केल्ले नाका तांकां. Development केल्ले नाका आनी असले कितें इश्यूज आसा तातूंत खंय रंगबिराणी कर ते दिश्टी पडले. एक म्हणल्यार जॉयंट वेंचर ऑफ काँग्रेस आनी काँग्रेस लोकल ब्लॉक आनी बीजेपीचे एक्सपोज जाले आज, क्लियरली जाला. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली दुसरें, जो सरपंच इतलो एक्टिवली आपले ते 5 मेंबर घेऊन आज काडपाक गेला, ताणे आपल्याच वॉर्डांचे इलिगॅलिटीज वाडयल्या. इन जॉसवाड वेर देर आर slums developing, which I have been shouting, and after these people have gone into BJP, the government, including Bab Mavin Gudin, by Jennifer Monserrat, by Vishwajit Rane, and by Dr. Pramod Sawant, including the departments and as chief minister, have turned a blind eye to the illegalities what are increasing and protecting these 6 members, out of which the Sarpanch, who is already alleged to have committed a major crime of fraudulently transferring Comunidad land in his dead father's name, has been there. So the thing is, इतलो इंटरेस्ट ताणी तो बॅनरांचेर घेतला, तितलोच इंटरेस्ट समज ताणी इलिगॅलिटीचेर घेतिल्लो, आय थिंक इट वूड हॅव बीन एप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी. जे स्ट्रक्चर आयल्या, जी घरां आयल्या, जे स्लम डेव्हलप जावंक लागल्या, थंय समज लक्ष इतलेंच घाल्लें, इतलें स्विफ्टली आज पर्यंत आमकां आमचे जागे राखूंक मेळटले आशिल्ले.